Nixtieq issa nilqa' fuq il-palk, attur, kantant, imma fuq kollox il-persuna li ispirat din il-kanzonetta, Neville Refalo. Kull ġurnata tiddawwal bik, kull ġurnata tissebbaħ xi ninsemmik, int li ħadd il-ħin issir taf l-irkejjen imdalmin. Ġurnata entużjażmu kbir, kull ġurnata ferħan sentir, fakkartni fl-aktir, tajtni ċans għal bidu ġdid. Li ħobbu bis fil-kotba u fil-films, din istorja jien u int protagonisti, lajtok linjament u intervisti, u x-xeni li fadlina idumu eternità, bis-sensila li mhix ħolma imma realtà. Int ħabbejtni bla kundizzjonijiet, titfaddaw fuq l-isbaħ biċċiet, miegħekom dan protagonisti, rajtok linjament u intervisti, u x-xeni li fadlina idumu eternità, is-sensila li mhix ħolma imma realtà. Int kull ma xtaqni u sissa għatma sittimkien, għax dak li nħossa li jinqawwa mal-gerbib tax-xhur. Irrid inħobbok sakemm id-dinja tibqa' ddur. U jien li nħobbok daqskemm il-darba d-dinja ddur. Kif tħobbni int, ksibni ħobbu biss fil-kotba u fil-films, din l-istorja jien u int protagonisti, blajtok linjament u intervisti, u x-xeni li fadlina jidumu eternità, f'dis-sensila li mhix ħolma imma